i dobrodošli! Sigurno se pitate kakav je osjećaj kada iz pustinje direktno uronite u more. Zato vas kroz ovaj vlog prvo vodimo do pustinje, a kasnije do Crvenog mora, gdje ćete imati prilike da pogledate fenomenalne korale. Ukoliko do sada to već niste uradili, molim vas da zapratite ovaj kanal, odnosno subscribe-ujete se i podelite sa svojim prijateljima ovaj video. I ukoliko ste u mogućnosti, podržite kreiranje sadržaja na ovom kanalu putem PayPala. Link se nalazi u opisu ovog vloga. Ovo je posljednja epizoda o Jordanu, ujedno i kraj serijala. I sigurna sam da već sada želite da posjetite ovu magičnu zemlju. Zato sam ja odlučila da vas povedem sa sobom. Da, dobro ste čuli, idemo zajedno u Jordan. A kako i na koji način, bit će vam sve objašnjeno u nastavku, samo je bitno da me pratite na Instagramu, a i da pratite ovaj kanal. U opisu ovog videa nalaze se sve bitne informacije. Tog jutra smo odlučili da se probudimo što ranije, kako bi dočekali buđenje sunca. Ovdje je sunce u tom trenutku izlazilo dosta kasno, pa smo već u 7 bili spremni za to. Ali pre nego vam pokažem koje su to dnevne aktivnosti koje možete da radite i kako Vadi Ram pustinja izgleda kada je okupana suncem, hajde da se vratimo na noć pre toga. Kada smo i kako stigli do kampa? Da biste ušli na područje Vadi Ram pustinje, potrebno je da imate vizu, jer je i ovo područje pod zaštitom UNESCO. Pokazujete nadležnim službama na ulazu pre nego nastavite dalji put. U obližnjem selu nas je čekao domaćin, odnosno beduin, koji nas je odveo do kampa u kome ćemo tu noć boraviti. Cene kampa variraju od 30 pa čak do 300 eura za noć, a na vama je da izaberete najbolje za vas. Moram da naglasim da je potrebno da obratite posebnu pažnju kada bukirate kamp i da li u tu cenu ulaze sve aktivnosti koje ćete sljedećeg dana raditi, poput vožnje džipom po pustinji, jahanje kamile i sl. Obično se ovo dodatno naplaćuje. Domaćin će vam napraviti tradicionalnu večeru, poslužit će vas čajem i jordanskim poslasticama, dok uz razgovor provodite vreme uz vatru pod otvorenim nebom. Također pokazat će vam i neke lokalne običaje i igranja koje sprovode tokom venčanja. Sutradan nakon doručka krećemo u vožnju Marsom. Zašto kažem Marsom? Zato što pustinju Vadi Ram drugačije nazivaju Marsom na zemlji zbog specifične crvenkaste boje peska. Beduin će vas odvesti do raznih mesta koje su ovdje po nečemu važni. Također pokazat će vam i mesta gdje su snimljeni razni filmovi. Moći ćete da jašete kamile ukoliko budete to želeli, spuštate se dolinom peska i još mnoge druge aktivnosti. Posjetit ćete i razne lokalce koji ovdje prodaju suvenire, gdje će vam stalno kao dobrodošlicu nuditi čaj. Ako vam to do sada već nisam rekla, reći ću vam sada. Obavezno probajte njihov crni čaj koji je često pomešan sa nanom. Ovdje se naš put i boravak u pustinji završava. Dalje nastavljamo do Crvenog mora, tačnije idemo na jug zemlje u posjeti Akabe. Grad Akaba se graniči sa čak nekoliko država, između ostalog sa Izraelom, Egiptom i Saudijskom Arabijom. Još jedna zanimljiva činjenica o ovom gradu, ali i ovoj zemlji, jeste ta da je Akaba 5. po visini u svetu. Mi smo ipak odlučili da nakon tropskih vrućina i pustinje odemo direktno u more. S obzirom da nismo imali nikakav plan za ovaj grad, već samo istraživanje, eventualno kupanje u moru, usput smo od taksiste saznali da je super provesti vreme plovidbom. Pa smo tako uzeli brodić koji nas je odveo do obližnjeg mesta odakle mogu da se vide prelepe korale, ali i jedan drugi morski svet koji je ostao tu godinama nakon rata. Cena rentanja brodića se kreće od 10 do 20 eura po osobi. I ne brinite, sada je Jordan jedna od bezbednijih zemalja u kojima sam bila i u kojima sam se zaista osjećala lepo. Zato vam je od srca preporučujem. A ako biste ipak da pođete u društvo i da zajedno doživimo ovakvu avanturu, ali i da posjetimo severniji deo Jordana, javite mi se putem maila ukoliko ste zainteresovani. Krećemo za Jordan u martu sljedeće godine, a mesta koja su ograničena se polako popunjavaju.
Nadam se da ste uživali kroz ovo putovanje. Ne propustite da pogledate prethodne epizode koje se nalaze na ovom kanalu, a u kojima govorimo takođe o Jordanu. Ukoliko želite da prvi pristupite svakom sledećem vlogu, potrebno je da se priključite Patreon zajednici. Link za to vam ostavljam u opisu ovog videa. Pišite mi u komentarima ukoliko imate neka pitanja ili pohvale, a sve informacije o putovanju u Jordanu takođe vam sa linkovima ostavljam u opisu ovog videa.